Yes, tubahaye ikaze nanone kuri updates zo kuri iyi sasta tubasuhuza amwiriwe neza. Ikaze nanone kuri update sha aho tugenda tuba-updatinga uko situation ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe twiteze agahenge, aho agahenge kabaye nk'umugani ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No intambara ikaba yabaye nini kurenza indi minsi kubera yuko biri kuba mu duce dutandukanye, kandi ikaba intambara ikomeye ku rwego rwo hejuru, aho FDNB, FARDC n'abatanyabikorwa bayo harimo FDLR, Mai Mai ndetse na TPDF, ingabo zaturutse muri Tanzania, bakomeje kwenyegeza urugamba aho maginga ya bashaka gufunga inzira ihuriro rya AFC ryakoragamo deployment. Ni umuhanda n'ubundi usa nkaho uva Bukavu utunguka, uva Bukavu ugaca Mwenga ugatunguka muri biriya bice. Ubona yuko bakamejeje urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. Ku murongo wa telefone turi bwakire umuroko informa uhaherereye uko byagenda kose uwo bwakeye, aratubwira uko situation ihagaze. Ni munyemere rero tuze turebere hamwe update cyangwa uko twabasezeranije, turebe uko situation ihagaze, turebe uko byifashe. Ariko mbere yo gatoya reka nongere mbibutse ko umwaka ushize intwari zatangije urugamba rwo kubohora Minembwe. Ubu maginga ya Minembwe ntago ibikiri kugaragara bitewe nuko leta y'Kinshasa yari yatangiye kuhakura ibi bice byose, aho bari batangiye gusenya amazu, ariko abaharaniye ibikorwa abenshi baratabarutse, tutibagiwe umusirikare ukomeye wagaragaje ubwitange butagereranywa, Lieutenant General Lukunda Michel Makanika, aho yakoze ibikorwa ndashyikirwa, ndetse tutibagiwe n'abo bafatanyije kugira ngo ubu tube tuvuga ko Minembwe harimo abakomeje ubwo abunze murye, ndetse ubu tukaba turi ku isonga. Hari general uri kugerageza kunga murye Sematama kugira ngo akomeze abohore Minembwe. Tutabatindiye rero, mbere yuko wenda tuhamagara umuroko informa uragushima ni byiza, reka tubanze tubashimire ubufatanye mutugaragariza n'urukundo. Ariko namwe bashyashya mu cyiza nta kindi musabwa kugira ngo tubane ni ugukanda kuri subscribe, like, share kugira ngo natwe twaguke. Mutibagiwe like, nyamuna abakunzi ba Kigali News muduhe like, n'ubundi tubone recommendation itangwa na Gogo kugira ngo natwe twaguke mu bikorwa byose. Buriya kwaguka ni byiza kandi duteye imbere nta nicyo byanabatwara bakunzi ba Kigali News. N'ubundi rero tutabatindiye, reka tujye kureba uko situation ihagaze sahi. Uyu ni umunsi wa kabiri, ubwo ni umunsi wa mbere urenze ku munsi wari watangajwe ko agahenge kagomba kugaragara, ariko ukabona ko agahenge kabaye agaterera nzamba. Urabona rero ko ari ikibazo gikomeye bitari buze kora, kubera yuko imirwano irarimbanije kandi irakomeje muri biriya bice byo muri Sud Kivu, cyane cyane mu gace ka Minembwe, aho ubona yuko ibintu byahinduye isura, aho hatatswe ibice bigiye bitandukanye. Ku murongo wa telefone reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Igitondo turasa nk'abakivuyemo, ubu tuvugana nkwamagaye mu masaha y'isa sita n'ubundi kugira ngo twapudetinge abakunzi bacu live mu kiganiro. Ubwo rero n'ubundi uyu ni umunsi urenzeho ku munsi wari wateganyijwe w'agahenge, ndetse yuko mbere yuko ndi bukubaze hari ibikorwa uyu munsi byakozwe byo kwibuka Lieutenant General Lukunda Michel Makanika, ndetse n'abandi batangije urugamba rwo kubohora iyi Minembwe. Ubu maginga iyo hataza gutangiza uru rugamba
ntago Minembwe iba ikivugwa kuko hari haratangiye operasiyo zo gusenya ibi bikorwa cyangwa iyi mihana ya Minembwe, aho bakoze ibikorwa ndashyikirwa, bakaba barasimbuwe na General Sematama ndetse n'abandi bari kumwe bakomeje guharanira kwishyira ukizana muri ibi bice by'umurenge. Magingo ya ibi bikorwa hari amakuru waba ufite y'aho byabereye cyangwa ntabwo wari wamenya how situation? Yego, ibi uko urabona kiriya ni igice kirimo intambara, nta bintu bisa naho byagira ihuriro ry'abantu benshi cyane bahuriramo, ariko ubona ko ari ikintu nyine cyazirikanywe ku bantu babyiyumvamo nyine ababa bagize ibintu nk'ibyabo, kuko urabona ko ni umuntu ufite umuryango mugari munini cyane akomokamo, kandi usa naho wugarijwe muri iki gihe cy'intambara bamaze iminsi hafi imyaka bayirimo. Rero byagiye bisa n'ibera mu duce dutandukanye, ariko ntabwo ari ibintu byabaye ofisho ku buryo ari ibintu bajyamo hejuru y'umubare w'abantu benshi bitewe na situasiyo hari y'imirwano n'intambara za buri munsi, ariko ni ibintu bizwi kuri iyi tariki uyu munsi, ndetse no ku mbuga ku babasha guhurira ku mbuga zimwe na zimwe, baba ari n'abari hanze y'igihugu, si no muri inahangaha iwacu gusa, bose byabaye nk'aho bagiye babigarukaho cyane n'ibiganiro bitandukanye, ariko ubona ko ahari abantu barenze 3 cyangwa 4 muri iki gice babiziho. Urabona ko ari ikintu cyagiye kigarukaho cyane no mu biganiro, kuko ni ikintu kiba mu bantu inanga cyane kandi kitazigera kibagirana, bitewe n'umusanzu yatanze kandi yasigiye abaruta ndetse n'abamuruta. Yes, nibyo. Byari n'ubundi ku itariki 18 nibwo agahenge kari bube mu gitondo, nagwamagaye imirwano yubuye irakomeye kuva ku munsi w'ejo, agahenge nikigeze kabaho n'isegonda na rimwe. Magingo ya imirwano yahagaze, wenda batangiye kubahiriza agahenge? Oya, ntabwo yahagaze, n'ibyana bahorega aba bagabo gahunda yabo ntabwo wakwibazwa iyo bagiye muri ziriya nama zikomeye. Iyo isi ibabajije ibintu basubiza ntabwo wamenya ibyo ari byo, kuko iyo urebye nk'itariki y'uyu munsi w'ejo yaritezweho byinshi, bikaba biri ku rwego rw'imirwano mu duce twose bingana gutya, kandi ibitero byose bigabwa na coalition uzi ya FARDC yose yuko ariyo izi gahunda ari nayo yakayubahirije. Ni ikintu gitangaje cyane, ubona ko binashobotse byava no mu bantu kwirirwa babigarukaho cyane, bumva ko hari agahenge kari kasabwe kandi kari gutangwa. Ikintu kiriho ahubwo gikomeye ni intambara ikomeje gukaza umurego, kandi ubona ko iri gutegurwa ku ruhande rwa FARDC mu buryo bwo kudatanga ahubwo agahenge na gato. Ko bivugwa ko noneho nyuma yo gusenya hari ibice byasenywe ku munsi w'ejo y'abaturage. Magingo aya na n'ubu hari ibindi bice bari gusenya abaturage, ko iyi tuba tuyibara nk'intambara ari umusirikare ku musirikare, kuki bakomeje kwibasira ibice by'abaturage? Iyi ntambara nubwo ari intambara yahuriyemo ibihugu byinshi, ariko ikintu cya mbere cyabahuje ubona kiri imbere kuruta ibindi byose ni intambara y'ingengabitekerezo ku rwego rwo hejuru, kuko mu mateka abaho yose birazwi neza ko intambara zabayeho ahantu henshi hatandukanye, kandi n'inaha zaranahabaga na mbere. Ariko iyi ntambara ifite itandukaniro n'izindi zose, kuko ubona ko ishingiye ku kintu kimeze nk'ubwoko bijyanye n'ingengabitekerezo iri muri iyi kwasi, kuko nta buryo ushobora kurwana n'ingabo ugafata agace zagenzuraga wowe kakigarurira, ukumva yuko ugiye kukabamo ugashenye, kugira ngo nuramuka ubashije kuhava kuko nta cyizere cyo kuhava uba ufite, uzasige ntanze umuturage yabasha kwikingamo. Urumva ko intambara yabo niyo kurwanya uwitwa ko ari umunyamurenge wese uhumeka uhari, ntabwo ari iyo kurwana n'igisirikare cya M23 cyangwa twirwane. Ubona ko ari uburyo bwo gushaka gutsemba uwitwa ko ari umuntu wese w'umunyamurenge uri muri kariya gace. Urabona ko ku munsi w'ejo ingabo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye gutwika inzu z'abaturage mu bice birimo Karongi na Rubemba. Ibi ngibi bisaga n'ubundi tariki ya 14 Gashyantare
nabwo zatwitse inzu mu midugudu irimo nka Karonge, Karingi ndetse na Gakenke. Ibyo ngibyo zabyegetse kuri MRDP twirwaneho. Ese magingo aya ntago bari bongera gukora ibyo bikorwa byo gusenya amazu y'abaturage? Mu duce bari kurwaniramo kuko nta santere zifatika bari basa naho binjiramo mu giturage cyabo gituwe cyane mu buryo bahigarurira bakahatinda batari mu mirwano, ariko misitire yabo izwi neza ku hantu bagenzura umunsi wose cyangwa amasaha 6 ko igikorwa cyo gusenya kiba gihari n'ihame. Hari ababa babishinzwe, urebye basa n'abafitemo section zo gusenya kuko nta gace bamaramo amasaha 2 ngo kabe kabuzwemo icyo gikorwa muri iyi minsi, kandi ni style basa naho badukanye batari basanganywe. Urabona ko nka turiya duce twose twa Kwizero babaye nk'abatakaza mu gihe gitambutse. Nta nzu n'imwe basize isakaye, itarabashaga gushya bakuragaho isakariro ku buryo isigara ari igikanga cy'inzu, ubona ko n'ubundi kuyigarukamo biba bigoranye. Mu bihe by'intambara rero ku muturage ni ikibazo gikomeye kumva ko agahenge iyo kabonetse agasubizwa mu bye ntabwo yabijyamo kuko ntaho kwikinga haba hahari. Ni ikibazo ubona ko bashaka kugira ngo kugira ikiremwamuntu kiba muri kariya gace, n'uramutse atapfuye abure aho yaba. Bwana Bizima, ingabo z'u Burundi biri kuvuga ko noneho zongereye umubare mwinshi w'abasirikare bitandukanye n'ubundi nuko basaga nkaho ari bake. Ibi ngibi tukabisanisha nuko mu minsi ishize perezida w'igihugu cy'u Burundi ariwe watorewe kuyobora umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, kandi mu nshingano zikomeye abashinzwe uno muntu uba waratowe no guhagarika ibikorwa by'intambara muri ibi bihugu nyine bari muri uno muryango, kandi ibihugu byose birimo byaba ari ibituranyi byose bigiye birimo. Bwana Bizima, urabona Evariste Ndayishimiye koko nk'uko ku ikubitiro akimara gutorwa mu bintu yavuze ko agomba guhagarika iminambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, koko ibyo yavuze nubwo wenda bitaba mu buryo bwa diplomasi arabasha kwihagarika mu rwego rwa gisirikare, nk'uko bivuga ko abasirikare bamaze kuba benshi baba FDNB. Ikigaragara kuri uriya muyobozi w'igihugu cy'u Burundi ikizabaho mu nshingano yahawe nshya, mbona agiye kuzaba umuntu uzabazwa byinshi cyane kuri iyi ntambara ya FARDC, kuko iyi ntambara iri muri Kongo yagizemo uruhare rukomeye cyane kandi runini, ndetse rurimo gusa naho yagaragaje umugambi karundura wo kurimbura abanyamurenge. Ubona ko ari ibintu biri muri kamere ye, bitagendeye no ku nyungu gusa yaba akura muri kiriya gihugu, ahubwo harimo ikintu cy'ingengabitekerezo imeze nk'iy'abantu bakoze jenoside, kuko ubona ko icyerekezo cye muri jenoside kiva ari uburyo bwo kurimbura abanyamurenge ku buryo budasubirwaho, kuko imbaraga ashyiramo ntabwo ari iz'ibihembo cyangwa ari iz'ubwitange no gufasha kiriya gihugu, ahubwo ubona ko hari imigambi ye karundura ashaka kugeraho, nk'uko wabibonye 9/4 byagiye bibaho hano mu Rwanda, nawe ubona ari cyo cyemezo cye. Niyo mpamvu ubona ko mu nshingano nshya yahawe ntabwo agiye kuza ari umuntu urangiza urugamba rwa hariya hakurya, kuko we uburyo ashaka kururangiza si diplomasi ashaka gukoresha, ahubwo we ashaka kururangiza yumvikanisha ko nta munyamurenge usigaye muri kariya gace arimbuye amazeho, urugamba rukarangira nyine yageze ku ntsinzi y'icyo ashaka. Ntabwo ari uzarurangiza ku inshingano nshya yahawe, ahubwo ni mu mugambi karundura afite utuma yohereza ingabo no mu gihe nk'iki cy'agahenge, kandi ari umuyobozi ufite inshingano nshya, akaba ari we muntu ufite umubare mwinshi w'ingabo ugereranyije n'ingabo ziri mu mirwano muri kino gice cyasigaye. Bwana Bizima, nyemerera ambwire ibikomeje kugenda biba, n'ubundi mu kanya ndaje twerekeze no mu bindi bice biri aho muri Sud Kivu. Yego, nubwo ibintu bikomeje kuba bibi, ariko navuga ko leta y'Kinshasa yarangije kugurisha bimwe mu birombe ku ikubitiro, ikaba yatanze n'ibirombe biri aho M23 igenzura. Bikomeje kwibazwa ko
ese M23 byaba ari iherezo cyangwa ni uburyo bwo kugonganisha abafatanyabikorwa ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 kugira ngo bafashe kuva muri biriya bice ku ikubitiro mu birombe byahawe leta zunze ubumwe za Amerika, harimo n'ikirombe cya Rubaya. Bwana Bizima, ndakumva. Urabona ibintu leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukora magingo aya, yatanze ikirombe cya Rubaya, kandi Rubaya uzi ko hari ni bimwe mu bice AFC irimo igenzura. Ibi si byaba ari umutego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateze AFC kugira ngo iwugonganishe na leta zunze ubumwe za Amerika bo kurasana, bityo bigafasha n'ubundi ihuriro rya FARDC kuba ryabashe kwigarura ibice AFC yafashe? Ni ikintu cyumvikana ko FARDC yagiteguye nk'umugambi wo kugira ngo igonganishe M23 ndetse na biriya bihugu, cyane cyane leta zunze ubumwe za Amerika, kuko ntabwo byumvikana ko wagaba ikirombe keretse niba barahanye kontara y'uko bazagicukura ari uko FARDC yahishubije, yenda akaba arizo mbaraga Amerika yakoresha kugira ngo ihisubize ibone nayo gucukura ibyo birombe. Ariko ni ikintu gisa naho n'ubundi cyari cyitezwe ko muri biriya byahoraga bivugwa by'ibirombe n'amabuye y'agaciro FARDC ya leta zunze ubumwe za Amerika, ni ibintu byari byitezwe ko kiriya kintu cyo gutanga ibirombe byo mu gice batagenzura kizabaho mu buryo bwo kwirengera, kugira ngo babashe gusa naho batega umutego leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo nayo ibashishwe kugira ngo izahacukura ari uko nyine bahishubije. Ariko mu buryo bumwe n'ubundi ni ibintu bishoboka. Amerika ni igihugu gikomeye kandi kigira uburyo bwinshi cyane gikoreshwa mu buryo bw'inyungu zabyo ndetse n'intambara. Ushobora kubona byibeshye kuriya n'ubundi igisubizo kikaboneka ku ruhande rutari urwe, ugasanga n'ubundi kiriya kirombe ntabwo Amerika ikibonye cyangwa yanakiboneka kibona itagihawe na FARDC nk'uko yabikoze. Ariko umugambi wa FARDC ni uburyo bwo gushaka kugonganisha M23 na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo yibazwe ukuntu bazacukura ari amabuye kandi ari ahantu hatagenzurwa na FARDC. Yes, Bwana Bizima, tujyane mu bindi bice bigiye bitandukanye, tubwire Uvira uko bihagaze kuri no saa sita ndetse n'Ibaraka. Yego, ubu Ibaraka abariho mera haravugwa ko na n'ubu ngubu hari ingabo z'u Burundi zihageze mu masaha y'iki gitondo ziturutse mu gace ka Karemi. Bigaragara ko ari sapoti isa naho iza, ubona ko bakomeje wa mugambi wo gusa naho ibitero hariya ubwo abantu bateganya ngo agahenge bidashoboka, ahubwo ubona ko hari intego bafite yuko hari ikintu cyahinduka hariya muri iriya misozi miremire. Urabona ko byanze bikunze Burundi ari intego bafite idasanzwe yo kutava kuri rwa rugamba, ntabwo bashaka kuva ku izima, nubwo intsinzi yabo iba nkeya cyane, ariko mu buryo bwo kugaba ibitero urabona ko bikajije umurego. N'ubundi ibitero mu nce y'imisozi miremire n'ubundi biracyari muri twa duce twavugiragamo imirwano, na n'ubu niho imbunda nini zicyumvikana, ariko ubona ko bisa naho byakaze cyane, kuko ubu none mfite amakuru agaragaza ko hano Baraka havuye ingabo nyinshi mu masaha atambutse zisa naho ziza mu misozi miremire, ku buryo bigaragara yuko aba ariyo basabye sapoti bijyanye n'imirwano yahereye muri iki gitondo cy'uyu munsi. Ubona ko bashobora kuba hari ikintu tutaramenya neza, bashobora kuba bahuye n'ikibazo gikomeye yenda mu mirwano bahuye muri iki gitondo, kuko ni ibintu bidasanzwe mu gihe cyo gutegura urugamba gutya bohereza sapoti ingana kuri y'abasirikare barenga 300 wumva bari kwerekezaho, kandi ubundi aba bagabwagayo mu masaha y'ijoro, ku buryo mu rukerera imirwano ajyaga gutangira ingabo zose zisa n'iziri kuri frontline, nta muntu ukiri inyuma. Ariko bigaragaye ko bazamutse amasaha akeye, kandi ubona ko bihuta nk'abantu batanga musada, bivuge ko ashobora kuba hari ikibaye ruguru tutaramenya neza mu mirwano iri imbere kandi yarimbanyije cyane. Rega menya yuko hajyabo icyo bita urgence deployment. Birashoboka ko n'ubundi mirwano itoroshye n'ubundi nk'uko
bimeze, baba ari abari ku mirongo y'imbere y'urugamba baba banyoreje utuvidewo, uretse ko utu tuvidewo tuba tutemewe gukoreshwa, ariko nakubwira yuko ibintu bikomeje kuba mu mujyi wa Uvira ho nta makuru waba ufiteho sahe? Umujyi wa Uvira nyuma yo kugeramo abacancuro benshi babaye nk'abazamo, urabona ko ari ikiri kuvuga yuko bashobora kuba ari yo tere bashatse gukoresha mu buryo nk'uko hari gutegerezwa ko hashobora kuba igitero cya drone muri iki gicamunsi cyangwa mu gitondo cy'ejo, kuko urabona ko bari muri plan idasanzwe, ntabwo ari abaje mu buryo bwo kujya basinga mu rugamba imbere ngo bajye mu mirwano, n'ubundi baracyari muri Uvira aho batekanye bari, ubona ko hari imigambi barimo, hari plan y'ikintu bari gutegura kidasanzwe. Rero ariyo mpamvu byatekerejwe ko byanze bikunze ushobora gusanga ari ibitero bya drone bashaka kuorganiza hariya muri kara gace, cyangwa se bakaba bari muri kara gace hari imyiteguro bafitemo, kuko bikanga ko mu gihe MONUSCO itajemo ushobora kubona M23 irashe Uvira. Urabona ko n'ubu buryo bwo kugenda bagaruramo ingabo gake gake bafitemo gahunda n'ikikango cy'uko hano hantu M23 ishobora kuyigarurira mu buryo ari amasezerano yo kugaruramo MONUSCO muri ako gace kuba ari kagenzura asa n'atubahirijwe. Rero urabona ko harimo amaraso mashya muri Uvira mu buryo basa n'abari kwiyubaka budasanzwe, kubwo kw'ikikango bafite cy'uko bashobora kuhatwarwa na M23 baramutse batubahirije amasezerano nk'uko yagenwe. Ubona ko Wazalendo nubwo ari yigwiriyemo cyane mu minsi itambutse, twahoraga tuvuga ko yanasisiye ko itazavamo, ariko urabona ko ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC bari kugenda bagarukamo gake gake, ariko bakirinda kwambara impuzankano cyane ku manywa. Ubona ko isaha z'ijoro iyo zigeze patrouille n'umutekano burimo biba bitandukanye n'amanywa. Ubona ko hari gahunda nini bafite cyane yo kutarekura uyu mujyi, kandi biteguye ko hashobora kubamo intambara isaha n'isaha. Yes, reka mushimire mwifuriza kugumya kugubwa neza, ubwo n'ubundi ukomeze uturebera uko byifashe, uri bwongere tuguhamagare twa updating abakunzi ba Kigali Real News. Yego, isasa nziza. Yego, namwe bakunzi bacu abageze ku mafunguro tubifuriza kunogerwa cyangwa kuryoherwa, kandi n'abatabibonye tubifuriza kwihangana, cyane cyane twihanganisha abarwaye n'abari muri bya bice biherereyemo intambara. Reka tubifurize kugira isasa nziza ndetse no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Amakuru yo nakagaruka, update zo twarazibamenyereje ni nk'ibisanzwe. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.